Kai masiwa. Kai mamaki. Hallelujah. Amen. Kelea mai ka kai una wikuna. Kelea ka kai una maalohi. Kelea ya pita. Mate ko fa hohuna. E mate ko fa hoikuna. Hoikuna yes Jesu Christ porque vesi ni mafitu e worko ni to vai tani ma. Ko tau ikuna faki mai e ki tau ikuna no ala ko Jesu Christ. Hallelujah. Porque ta hau he fafko ni ko ta hau he fa malo me fa fetai. Pa me hu ke ki. Ko sa me te ni manoa ia ta lupite fa malo ki e ki. Fa malo ki e ki ta ngai na fa. Hiva ngai me alea. Poi. Ko ye poi. Ta ko e simpare ke paki paka. Ta ko ke tatangi. Porque ta mai e sa me te ni manoa. Ta ngai simpare ke tatangi pa ta ke ha. Paki ke fa malo e ke Jehova. Hallelujah. Ai pas fala langi ta e ko Jesu Christ. O ko gore ke fa mala te fa tapu ko oso na fa ki. Ke wa ta ko fa fofonga me fa fekau pa pe ki he tokoni. Fa fekau son do wa Maake ka o ma first lady sisa sona Maake mon fare. E o ta mo se siale ne ngo ke ne heni. Ka wi heni second lady ana siale mon fare. Si fonga I fa e ka me pare lei mo na fa. Ka pe ki si fonga I tamai ka Francis. Brother, we greet you in the name of Jesus, Brother Francis. Amen. Kai umaa ai talavo mo fine mui. Ka media team kai peke tau ka worship team. Hallelujah. Pa peke kiate ki mo tol ko to ape ngo mea ma o pe o ko Talitali loto fia ki mo tol I wafa o Jesu Christ. Ko tau una ten ke ko ngau ata por ka ma ko e tana ko ta mea o fa. Te toto mai to ko ya sa me te o ma tolu ves ni ma. Ko fa fetai en me fa hong ai ate vita e fa sta me ko ni o toto mai ko ni o tau sio mata pe ta po ke ki ke tau to pe me ves ni ma o ne fa ma ko na ho tau mutu angai me ale le ko to ape ko no hinga ke tau fa ne fa fo o mo tu pula ke tau talavo o hangai ko I kare ko mo I ne fa fini ko tau hangai ko I kare porque hiva ne hiva ta ko hiva ne nai the spirit is moving again ko la mari manonia o le fa ma ko nai ki tau tolu ake me akai ko la mari ka ngata pe me akai fa sino fa fita ke ke auti ta pok la ki tau siasi o tau fa ki he fa fini ko tau fa ki tau honga ia fa fetai pe mo fa malo ko le ka hiva ke tai mata fo hiva malo the Holy Spirit in the land. Reach out and touch it while you can. From the high mountain to the low valley. The Holy Spirit in the land. The Lamalie Oua. Okunenga Ueponua. Nengo Mama Oma Pendele Maulalo. Na Uela Malie Oua. Pata mai ko ta mai fa sona tua. O mau fa malo mo fa fitai ki afiona. Ia ko hiva mo to hia mai aki ko lau mali ai o tua. Ko tau kapo ia mo fa ka fie mali ki ate ki mau tolu. Porque tu ko mai ki ho mau fare e ki sa se o tamai. Porque to ko nyofi ki ate mau tolu. Mo fa fitai fa malo ki afiona e ki ho ngai ofa ko to ape ko to kai mananga mai kai yo kakai he fa fa ko logo ni. Tapa ki me Daniela no unu mai mo tutu ia sa se fa talama tamai ta paki no fare pa pe con family ta paki aki na to ko ta pe no tutu he fa ko ni eki ko ma tutu ko ma honga ia mo le fa sa me fa fita i ko la mari ka siova ko hua fa ma oni mo ma fa fita ki afna ho fak me ofa mai ka ki ma tolu ke fa ma ko na i ho ma ngutu he ngai me ale ko to ape porque le fo fra ma fa ki atu eki pa te ke fa ki mai eki pa te ma lolo hi fo ia pa te ma lulu o ta fe ma puno puna o hoko ke mau fata eki tapa ki na toku ta pe eki na fuaki eki kon mau fuaki eki ma faunga ia ma fa malo ki afiona gloria mangi ia ke fa teunga pe afiona e wa fa ala Jesu Christ ko ma fa moi na ma le fa ta pe amen profeta Lele Silva. Mau ai pe. Lele mau pe Silva vai tai mi ko ta pe. E fai ngata he tu tamaki. La mo o wa ke lele mau pe Silva ya. Amen. Ka
hange ku kilelei mo ko sia fatal sauce ya. Kai. Ku ne vai ke fatal sauce Talamai. Ke fatal sauce ya ku hau ya me api ko si fire pe. Hau ya ke ni ko to fire nge ya ni lo tonga. Hallelujah. Talamai sambe pe. Ko ku fia ko na pehe mai ke tau lele ke fale sia. Hallelujah. Okay, talamai ke tau lele ka to feito ta. Talamai ke tau lele ke fale sia wa. Father's house. Ko ni feito ke tau lele ke ai. Ko ni pe feito motari ke tau hola ke ai. Amen. Ko uno tai mi ke ngata mi ko to pe. Pe lahi ka kai te tau lele ke feito hala. Feito ben ke tau lele ke ai. Hallelujah. Sama tau ni manau de talamai. Ke me ako to pe. Que não faz feta e me faz malo que seu aleluia. That's it. Come on. Que me ko tope manava. Thank you, Jesus. Talama hetel. Ves fa o setel ni manoa same. Que me ko tope ku manava. Que não faz feta e que seu va. Ai me alea. Atanga ta hame ape ku mo ui mo manava. Que ne faz feta e que seu va. Aleluia. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Ko tu e ko ia ne loto nga toa ke tau kau nga kau fata. Amen. Amana ke tau unu mai ke loto nga toa. That's it. Fe mau ke fata ata e tau loto. Hallelujah. O kai mena tau hau mo mi api. Yeah. Ngai me tau whakau kau ke fe mo kina ata mai me loto. Amen. No fua e whakau kau ia. Tau tui sayone. O kai ko sayone o kai ko otua ia. O ku no foi whakau kau e api me loto. Hallelujah. Fe mau ke tau unu whakataha mai ke tau kau whakataha me lamari. Amen. Whakataha tau loto me atamai. Ke tau hangataha beki o tua to taha. Hallelujah. O te ke sio ko ta whaaki. Me te ke sio mai ke mautu atu. Yeah. Me ko hataha ko ne whakakai i e mea ke tau toai. Whamamao ho fufonga ke sova. Amen. Amen. Tuke te ia ke mo ngau e whakataha. Ke tau whawheta i whakataha. Ki o tua petaha. Kole ke timu e sibi. Mo mea haki o lunga ke tau hiwa. Hallelujah.
Hallelujah. Malos. Hallelujah. Come on, Leah. Let that offer. Let that hallelujah. Malos.
ta loto. O tua mafita I mafamalo ke tika. Ho whakaloko ni ki mai kei tahui o whai a Fiona. Malotu eiki ke te koe, te kaki ke te koe eiki. E tō tahke ne tūtū eiki ho wholofola ko koni. Whai tāpe ki na eiki mo ke whakarea ia. I ho wholofola e o tua. Hanga himea eiki te mau whou atuai. I halea. Peko ha mea pe te mau whai o tua. Ki mau whai pe ke langlangi a tō tāpe a Fiona. Ko mau lotu ia mo mau hu. I whawheta I mutu gloria. I langlangi a o tō tāpe I a klaisko alo ko mau whamui. Amen. Ko le at ke whai whikau ke mea mai ke whai mau ki hiwa. Ko hinga ko request pe First Lady ko iok malanga hea honi. Pe ko hinga whok ko ki hiwa mo tua pe na mau wha hiwa toko tolu. E he whai whikau mo au me kutunga ane. Pe ko hinga pe ko ki whakatupa ke request my First Lady. Mau tole me whenga mali ko ni ke wha ki hiwa. Ke whakalanglangang ia e eiki.
Hallelujah. Taiki eiki. Ko whakamalo ki eiki siasi. I o mau whiri ke mau iheni I he whiawhiko heni. Ko e a o mo moko. Ko taimi e nia e hu he sipi mo tokoto ma whanai. Ka kua ke whiri a e whiawhini. Ke hau ki he pale o eiki. I kai ia te au o kou malanga. Ka koho o ilo ai ofa ai otua. Kai ke tau lava ki tau tolu ke tau makupusi. Ai lahi fau ene ofa. Ka tau ka alu ki he takere oku wau ki ai ene ofa. Ko febe hafeitu oku ke iau mai pe ene ofa. Pea ok pehe ai fia hok loto. Ke talitali ki moto sias. Ko hinga pe ko e huafa o eiki. Whakamalo ku tau heni mo staleksi. Whakawhetai ki he eiki. Never a time ke uhu he whale o sihova. Oku fia hoku lau maari e hange ko e taki. Oku te hau pe te osi vela pe kita. It's not the crowd that built the fire within you. It's what Jesus love has done for you. Keke maua e whainga maali e. O e manava o e mo ui. Keke tuua he ahoko eni. Pea o pehe ai fia. Ke tari fia ki mautolo ku me amai he o pe. I he huafa pe o sisu kalaisi. Kou tui ko e wike whakakoloa. E tau sio ki he kodi where nisi tonga. Hono ngahi polo kalama. Hono ngahi ako whakalau maali. Aku tau kai ai pe mo inu. I he tapu aki ene folofola. Ki ho tau lau maali. Kai ke to yaha mea ia tene satisfy our soul. But the word of God. Ka koe folofola pe ai otua. Ko ia ai whakawhie maali e. Nā ku teu e folofola. Mahalo pe ki he wike ni ai tolu e ku nofo whakakau ki he foi folofola. Koe foi folofola pe au osi. Ilo pe he toko taha kotoa pe. I've been preparing a scripture. Ko le he whiawhini. And I asked this evening Ke tau lau katoa. for us to recite this scripture. Uruaki pe te oange whainga maali e. Firstly, I'll give the opportunity Ki he tau whanau. to our children Ke nau raki lau mai. to read Ai tohi ko ia asione. from the book of John, Mahe hono tolu. chapter 3, Vesi hono taha ono. verse 16. Ko ia ai. One, ko lau pe ke he tolu. Children, after I count to 3, please read or say out loud John 3:16. 1, 2, 3. Amen. Amen. Hallelujah. Ko kore rewa ki he kaulalahi o nau ilo mauloto ko he lea whakatonga. Ke tau lau mai ai sione, mahe tolu, vesi hono taha ono. Taha, ua, tolu. He nae ofa pehe ai otua ki mamani. Na ane foaki hono alo pe taha. Ko ia kotoa pe e tui pi ki tai ki a te ia. Ke oua na a auha. Kai mau ai mo ui tai ngata. Hallelujah. Ta mai ok mau whakamalo ki a te koe. Koe uhi ngā koho o fola ko ia pe
ai tali ki he mau mo ui. O kuke afio I e mau I heni I he fiafiko ni. Kai moha toi uhinga ia e mau I heni. Koe uhinga pe koe mau whakahai ai honga ia ho mau loto. Koe ofa ai otua ki maa mani kotoa o mau lave monu ai. Mau wha malo koe whainga maaliau ke toi omi mo oku. Ke tu o mana maaki ho fola maa mo maa oni. O kou lotu eiki ke hanga tukuange me he ku whakakau mo e ku mo ui. Hanga hi mea kui kai tau. Kai tuku ho fola ke flow through me, oh God. Koe mea ngau e pe ke ulea aki pe ho fola eiki. Take tapu aki I ho siasi. Moki nau tolok nau whanongo. Ke nau talitali ia I he fia mo loto ku hanga maalie I he huafa pe o sisu kalaisi eiki koe mau lotu ia ngawe makehe ko he fiafiko eni koe lau maalie o tua o ku ngawe pe ia I he ene founga pe mo ene tataki ki mau tolu o ku mau whaka ataki mau tolu eiki koe hame ate ke lea mai aki ko ia pe te mau talitali I he loto ofa mo oni I he lea pe mo mau lau maalie pe ka ilonga halelei halangi ha whakamalo eiki whakafoki pe ia he au pe I he huafa o sisu kalaisi ka ko mau whakamo ui amen koe ki vesi ia koe ki vesi mau he karistiane It is ko a, manatui ko ku keisi I he I remember when I was young lau tohi whakasapa in Sunday te school, na maua ko ki vesi ko we would learn or recite this neongo verse. ko paki he wesiliana Although it was in the kana Wesleyan te alu translation, holo ai pe mo ki vesi but everywhere I would go, you went with the verse pa that ko we tuyo learned. tau whaangawe aki kapau e ngalo ko to ai folofola ki vesi ko ni kai pe ke ngalo ia te I koe think if we forget any other parts of the Bible, this kapau te verse ke we will never lotu forget. o atu e lau maalie ki vesi o ku ke lea aki Yes, if you pray in Kake the- ka vahe o talanoa. If you are to share O ku ke with whakakau ka folofola. Koe ki thinking about a vesi ko scripture, eni. this verse, He neongo hono hiki he ko speri asione. is although it is recorded in the book of Kana God, e ai e mea mo hono uhinga na hiki ai asione he ne ko there is speri. a specific reason and intention why John recorded this in his gospel. Kai ke mauau hakave inga ke vesi. I don't have any theme for He this ku verse, talanoa pe vesi ia te ia pe. for the verse itself explains what it is. Behe he tangata malanga. Many preachers can say, Ta e tahanima e ku malanga e sione tolu tahano. 15 years I have preached Te John ki ai pe 3:16, ke ulava o siki a sione tolu tahano. and I still cannot finish the It's theme within too the scripture. much to tackle. That's what he said. Fulahi fauia ke uhanga o siki whakamatala ki he sione tolu tahano. I cannot finish explaining. He ku iai e ofa ai otua. For there is love of God, O iai e tau amana ki lelei. we have hope. O hinga e mea na hiki ai e sione. That is why John recorded this verse. Ki pui tu a apostolo ko ni. Some context about this Apostle John. I hene tohi kotoa. Throughout his gospel, O ku whakamahu inga I pe whakamamata e sione. he signifies He ofa atata pe ai value kotua. in the love of God. He ko ngana ane mata pe ane sio pe ane ilo. Because he saw it with his natural eyes and he knew it. Mea kotoa pe nai fai e sisu. Everything that Jesus did, Ko ofa pe ukuhai. only love could be seen. Pe ako tu iau mo falala. And I believe Ko and ki trust vesi ko eni. that this verse O kune whakamatala the whole Bible. explains to us the Bible in its entirety. Ko ki vesi. It is a small verse. Ko te nofo koe o lau mo lau. That when we read it over and over again, O ku
alu hotolo imata. Your tears will begin to Ete fall ilo when you ai know offer the na love fei lau. that sacrificed. Nai kai ko ha offer ya na fango fua. It wasn't a love that was easy. Ko offer na e mama fa hono totongi. A love that was a heavy price to pay. Ka ko e fainga mali e kia te ko mo au. But it was an opportunity for you and I Ke talitali e offer ko. to receive that love. Pe ai hoko le vai offer ko ya. And that love Ke aonga ia kia te ko. would become beneficial to you. He ko gospel ko ni asione. From the Gospel of John, Whakamatala pe asione ia ki he whaka offer. John explained the beauty Mohono loloto. and the depth Mohono maukupu. and Pe how mohono wide whakaofo. and how wonderful I offer, I otua. is the love of God. Ko ene offer His love, dalamai. we Na are told, ko ene offer na e offer ki mamani. His love loved Ke yai ha the me aya tene ta ofi. I offer, I eki. world. Nothing could stop the love of God. Matakali. Different Fahinga kakai. nationalities, types of people, Mamani kotoa. all the world, Na e aku ki ai e offer ai otua. God's love reached them. Tatawai peia pe ko e anga hala na ke fai. No matter what sin you have committed, Tatawai peia pe kai ke tui ko ki ai. whether you believe in Him or not, Tatawai peia pe ko o kuo hiri. or even your past, Offer ia ai eki. the love of God O ku kei tu tatau peia. stands the same. Ko loma iau ne talamai. Romans Ko e tells haha us, mea tene toi whakamawai tau what can tolu. separate us from the love Me of he God? offer ai otua. Pau whakakau lewa. Kai toi ai ha me aia. Nothing can Te separate tau us, whai ke tau hanga ta ofi. and nothing we can do Na mo e to tau stop, talanga ta a. even in our disobedience, Na a mo e tau ta e whalala ka tato ki ai. even in our lack of trusting Him Te completely. whatai meni ko whaalotu ki e eiki. Sometimes I pray to I God, know my own life. o ko ilo e mo ui, It's not right. o ko kai ke totono. Aku kei whakai pe otua. And yet God still provides. Me ko ko nofo ko lau e wholofola ko eni. And while I read this scripture, Piau sio he kapau na tau nofo he lao. if we were to stay under the law, We will not receive the love of God. e kai ke tau mao, He koi ngā he tauanga hala ko toa pe. because we have all sinned Me he kamata anga. from the very beginning. Taimi nai hanga e sione o reveal pe tene hanga o mai e ultimate love of God. Hallelujah. Na i kai ke pehe ia laka ngea sione ia Matiu Maake moluke. It's not saying that John was greater than Matthew, Mark, and Luke. Kana e whakamamafa ki nau tolu ia i he ngāue pe koe mana ai eiki ko sisu But each of the kalaisi. other gospels emphasize on the miracles and the one signs that Jesus performed while on earth. Tau ilo, We koe know. wholofolana e kai ke pehe kulahi, saie kai kovie. Mea kotoa pe na hiki he Everything wholofola. that was recorded in the Mea Bible pe nai hanga e lau mali o tua is everything koanga that te the Spirit knauto. of God had given unto them. Pea koe before. tau mu a pe ia asione. And the purpose of, or the, Kia ki tau tolu Objective koe of ni John. o tau iho tau tou tangatani. for us in our day and our I generation, he tau lau e ne tohi. as we read His book, Ke ne hanga whakaliliu e tau mo ui it mo should tau whakakau kau. transform our mind and our Ke life, tau ilo e ofa mo oni that we would akalaisi. really know the true love of God or Christ. Kai toi ai hataha ia tene lakasi. No one Ko else hiva ia nā tau can sāna. exceed. And that is the Ko song we sang. whamalo ke eiki ko uhiva nā tau I give sāmea. thanks to God for the songs we sang today. Kai ke toi ai hataha tene lakasi eiki. No Ko one sisu can kalaisi. compare. Pea hei kai pe te tau lava tau tau ke tau toi whai hanga aue. And we can never do any other work, Koe uhinga pe tala mai pe sione he ne gospeli. because John He tells us ko also in his ofa Bible, ai for otua. love is God.
O ika ke tuunga ya he me au tau fai maana. It is not dependent on what we do for him. Kai tala mai lolo tonga pe tau wanga hala. Whilst we were sinners, Kuofa mai. he loved us. Tau no fo whakakau ki he tau tupu hake. We think about our upbringing, how Na we tau grew up. toki ha o tali e ki. We came and accepted Mo the lotu Lord, mo oni and mo then tau truly whakatoka served ngai. him. And then we Kua tau osi realized whakalaka ki tau tolu. we have already Whahinga ni surpassed. ihi ko au ke whangofulu, Some ni who are already mangofulu. 40, 50, Ka kui kai ke lau whakatau e o whaia ai o. but the love of God is not a Ko tu duration. unga pe ia tangata me he kamata It is the anga. position of man from the very beginning. E na ngā tau hap ke maman ko ni. For we came to this Ko e anga earth hala pe ita. as sinners. Kai ke toi ako e anga hala ia. Sin was not E taught ko unto us. tangata ia. Na e anga hala ko toa ia atama. For all men have sinned through Adam, the first seed. Kai whawhetai ko e wholofola. But praise Pea moi God kosi for peri the a Gospel sione. of John, He ene tohi. as he had written, Uluaki pe. first, O e wahe. the first chapter of John. Kore ke tau sio ke sione Please mai turn with me to uluaki. John chapter 1, Vesi uluaki. verse 1. Ki hono tolu. to 3. Na e ihe kamata anga ai wholofola. Hallelujah. Pea na e ihe otua ai wholofola. Hallelujah. Pea koe otua ai wholofola. Yes. Ko ia na ihe kamata anga mo e otua. Na e ngāhi e ia ai mea kotoa pe, pea na e ikai ha mea e ngāhi kai ia te ia pe. Awhetai. Ko e ngongo lele ia sione. That is the good news of John. Anga e sione o mai e kamata anga o ne ngongo lele. John brought the beginning of his good news Ke ne whakamahino mai kia te tau to tōru. make it clear unto us. Me he kamata anga, From the very beginning, na ia wholofola. the word was there. Ko sisu ia. Jesus was O there. ku whakatonu ia i kaukali ki ko locus, ko lea, pe ko wholofola. He ko kamata ngā tau ilo, ko hame na whai e he otua, na e lea pe, What do we know from the very beginning? na God, e wholofola pe. God spoke and it Hanga e was in sione existence. moi po na anga he otua, o whakaha i mai a te tau tolu. Na e ihe kamata ngā pe a sisu. John then confirms to us that even in the very beginning, Na e otua pe a wholofola. because God, Eni ko hoko mai a wholofola o kakano. and therefore the word has become Pea flesh, ne ngāhi hono rofo anga i a te tau and he tolu. has made his place here Kāna amongst ke us. hoko pe a sisu o otua. And Jesus was He still na i God, kai na ngahala. for he had no sin. Sio ko tau monu ia anga. This is our favor. O speli a sione. That is the gospel of John, A ene whakamamafa. and how he brought importance Ai wholofola me maanga. of the word that is from the beginning. Tau wholofola mai. Ai ofa pehe a whaki mama. God so loved the world. Money that paid, Ko mea but tala it was mai blood ai. that paid. O ku mamafa he koe taa nai whai aki ho tau whakatau It ataina. was a great cost, for it is the blood that freed us. Pea koe taa ko ia. And that blood O ku ne hanga whakanofo ho tau loto. dwells or lives within Pea us. tau ilo koe ofa ko ia mo on. And we come to realize and know that the gift of God Ko hono alo. is his son. I he lea whakapāpālangi pe koe. His one and only son. Hallelujah. Kai te aha no ua. No second option. Na taha pe. Only one son. Pea ko tau mahu i ngā ia. And our Na value e and lawai importance, e otua o mai tau one and only. that God was able to give us his one and only. Ai alo ko ia. Tau sio ko His tau son. mahu i ngā. Do we see our Koe importance? mea
ofa ata be It ai is the true gift of God Himself. ko whanofo whakakau ki he mea ofa. I think about gifts. Ka pau ko whi mau ke whakatau ha mea ofa ka If I want to buy talatiola. something O for ko Sister whakamole Diola, ke taimi, o ko I will whakamole take ke time, paanga, I will take my whakamole money, mo whakakau even ke my whakakau ko e hae mea lelei what taha good thing te whoaki angi can I give maakalatiola. or Ka i he Kalatiola? taimi ko te whoaki at And at the time when kalatiola. I give it to Sister Pau sio Kalatiola, atu au kai ke mahu inga ia and I kalatiola see that Sister ia ai. Diola is not interested in my It gift. hurts me. O ko ngoi o ko mamahi. He ko mea na aku whakamoleki. But it's something that I sacrificed, Na aku whei lau ki ai. that I spent on. Yes. Ko o mai en ke tauhanga whai taki. I bring this example, illustration. Even though ko ene o whau kai osi ia. Although His love will never end, Ka kune talamai. Ka ko ia e tui piki tai. but whoever believes in Him, Ko ia tene ilo i e mamafa mo e mahu inga o e mea ofa ko ia. he will know the value and the weight or the expensive. Ko ia ia Price of that tene love. hanga o whakahaufi ia me he auha. It is the one who will not Ko mea perish. ofa pe ia tene hanga whakahaufi ki tau tolu. That is the only Pa gift me he that will mate ta keep ingata. us from Ai eternal tā death. mea ofa ia. No other gift. Tene whakawhetongi e mea ofa tala mai. He wholofola asione. He na e ofa pe he a e otuaki mamani. Na ane whoaki hono For alo God so to loved the petaha. world that He gave His Ne one and only Son. whakatupu. Manatu i e tau ako. Remember our Sisu Bible mo e studies? tamai, they are the same. Jesus and the Father are the Na same. ikai ke hoko mai a sisu ia koe alo pe atoi ki. Alu ki lalo ai hono mahu inga. See, Jesus coming into the earth did not No take forever away from His whakakauka. value. O mai pe he otua e otua. God has given us Ke ne whakawhetongi e the anga Son hala. of God to be the exchange of sin. Omi pe ofa pe otua ki he otua. God loved Ta e His Son kawa ya who so is anga God, me ata. without me being part of anything, Ke whei lau pe. to sacrifice Kai lava ke uma wae. so that I can then Hallelujah. receive. Amen. Koe fua taimi e ni ke umalanga pe te wahe It's the sione first tolu. time for me to share from John 3:16. Kai ke wila pe ko hame na tuku ai he otua I'm not hau. sure why God has placed this in my Malo pe heart. ko whakatoka nga i hake. Maybe perhaps I Ko alu hok recognize tau ke motu. that I'm getting older. Lahi mangahi me. Many other things O also ku te whepaki mo ia. that we face. Kau whakatoka nga e ofa ai. But I am to recognize the love of God Ke lape ai anghala. that I, a sinner, would partake. Na nofa ai o whakau ke sione tolu And I tahano. thought about Ko e whei lau na e lino ia. He doesn't spare his son. yes, Petene toi hanga o ai hakime. Kene foaki mai hono lelei taha. yes, He gave us His very Just to best. save you and me. Hallelujah. Oh, Ka me he whakaauha. yes. And that's the only way. Ko ene o mai pe ia. Kene whai pe ngawe. And He gave us His Son to do the work. Pea i he tau talitali ia, i he tau tui. And when we receive Him through our We faith, need to do something about that love. o whia mao ke tau whai ha mea whikau ake mo ofa ko i au whake mo. Ia te au me mo e whakakau. For me, myself, in my own thinking, Ko aho ko ia te tau tu ko toa i hono on au. that day we will all stand before Him. Taha ngai whehu ia sisu. One of the questions Jesus will ask, Hanga pe ku whakalau loto ki he ofa ai. the way I think about the love of God, E pe mai e He will sisu. say, Jesus will Soana, say, ko aho mea na ke whai ki he ku ofa. Soana, what did you do with my love? Na ke wala si ia ki he ku ofa. Did you just Na ke lita vale pe kai ke mahu inga did ia. you throw my love around? Did you not take That's value in what it? my thinking.
Koe hai mena ke whai ki he tau na aku o atu whainga mali e. What did I do? What did you do with the years I gave you? Ke ilo ai hono mahu inga mo hono loloto. That you would know the Mo hono value, whakaofo e ofa depth, and the wonder of my love. Ko tui ko pōni ko pō Maake. I believe this evening is a different time for us, church. Father's house. We must work. That is the only way the world will know who we are, is when we have that love. Love for one another. Nothing else for us to be known by. The word of God says, he who does not have love, he does not have God or is not in God. That's it. And we can search all our hearts and ask of God, God, take away this unlovingness from me. Yes. Hei kai te ulama ke lotu pe moia ko first lady kai hili ko ya o ko ke mouta e ofa pe. But I'm still living a life that is unloving to others. Ko me ai au fie ma mai e ki ke That te is tau what the te ol Lord wants of Father's us, Father's house, he fi afko e this evening. tau mau inga ia he fu me a ofa. Yes, let us take value in the gift. That is Ko me a ofa ya lea ki ya Paula. the gift that Paul speaks of. Aku au lau e ngahi me a kotoa pe na aku mahu inga ia i. Everything that I Ko counted ngau value. haa mo veve. Yes, all in vanity. Ka aku grab hold. Yes. Ai huafa ko iau sisu Yes. kalaisi. O ko mo Hallelujah. iai. I grab hold of the name of Jesus Christ. in Me which au I tau am to saved. kanga ki ai. Ko hai ngahi me au ku i kai ke tau ia ke tau Yes, toi mau. hallelujah. Morning. Pale o tamai. What things are there that we should no longer hold on Koe to, hau Father's e whaka house? ofo ofa. And what a wonder and Ai beauty it mau e is loto tau atai na to have a heart that is truly free. Na e taha ia e ako ai whai whikau me Amerika i he That konferenisi. was one of the Ki he teachings mo ui whakatapui. into a life that is set Tau tapu apart. e psikareki, tau tapu e au ke hula hula. Kai fe loto kovi. Yes, hallelujah. Ke hau pe o tangutu pe ka ku ke ingo pe ho loto. Yes. Na e lea e whai whikau. Na ak whanongo ai. Ko e otua au kune awhio i e Yes, loto. God knows Pea our ko e hearts. whakatapui mo oni e A loto. true setting He apart koe of the otua aku heart. ngā ue ia me loto ki For God tuka. works from the heart O i outward. kai ke tau ngā ue me tua ki loto. We cannot work on the outside It's in. completely wrong. Morning. Whia mau e otua ia ke whakae age ki ai. God wants us to reveal and Kai convey lava ke hu mai e ofa hau haua. so that the perfect love Ke can ne enter hanga o us teke lele. to push Ai out ofa loi he mo. the fake love that is in our lives. Ko e whaka ofo ofa si asi. That is the wonder church. E tau o ngoi. When Ai we can ofa ai o feel tau. Te o ngoi pe the ki love of tae God. ofa. You can sense it and feel it. Ofa aku mo oni. The love that is true. Kai ke tau tō lava tau tō lo whakahoa e ofa ko We ia. cannot compare it to any kind of love, Ka koe ofa pe a kalaisi. but the love of Christ. Tēne whakahawhi ki tau tō me he ha. He will protect us or save us from what? Me he whakaauha. From eternal death. Vesi hono taha hiwa ki hono ua. Vesi taha ono taha fitu taha walu. John 3 verse 16 He nai ofa to pe 18. he ai otua ki mamani. Nā ne whoa ki hono alo tof pe taha ne whakatupu koe uhi. Ko ia kotoa pe e tui ki a te iake oua nā auha. Kai mau ai mo uita ngata. He nā i kai whekau e he otua ai alo ki mamani. Yes. Ke whakamala iai a mamani. Ka koe uhi ke mou mamata ki a te ia. Look. Koe misiona ia
o whakamama whai koe e sione hene gospeli. That is the mission that John signifies in Ko his gospel. haie o tua Who is God? pea mo ene misiona ki And what mamani. is his Pese no mission tamalu. to the world? Ko ia o kutui ki a te ia o i kai whakamala ia ia. Whoever Ka believes in ko ia God o i kai tui o whakamala ia i enia. Koe uhi o i kai tui ia ki he huafa o e alo. Pe taha na e tupu i he otua. Pea koe mala ia anga eni koe uhi ko hau e mama ki mamani pea ofa pe kakaia ke pouri. Tau mo ui he kuonga We are living in a time o kulahi ange sa ia he whakapouri. that many people love the darkness more than the light. O kwange o ku malohi ange pe kakano ia ke whai e mea fie maali e ai. Yes, it is like the flesh is so strong to do what it wills. Koe mala ia ia tara mai koe. Na e uhinga ia e ne hau. That is the Ke reason why whakahaufi he koe. came, is to save you. Tara mai na e hau e mama kai piki pe tangata The ia light ke came pouri. into the world, but men still love the dark. Na e hau ia ki hono kakai kana i kai ke nau tali ia. He came to his own people, and yet they did not accept him. He na e hau ia he whaunga. For he came in a way O ku makehe. that is different. Whaka ofa he ai anga kai o e manu. Born in a manger of animals. Tupu i Nazareti na vehu i o kuai halelei me Nazareti. Grew up in Nazareth. What could any good come from this town? Kana i ke hao a pe whotutu ai And o yet tua. the plan of God was still perfect. He nai kai ke hau ia ke maalunga. For he did not come for the highest, Kana e hau ia ke vai mo but e he pala. came for the lowest. Hau ia ke masiva. He came to the poor, Hau ia ke a koe mo au. came to you and me, O fie kaia mo fie inua who ke are ne ma on thirsty and on. hungry for his Ko righteousness. tamanu ia anga ia. That is our blessing. He nai kai ke whakakalasi. Ai Yes. omi he o tua ia no alo. For God did not bring his son, Ke and give mau his pe he son, lelei he whahinga. that only some would Kali receive aki si and whahinga. others would not. Na e o mai kotoa pe e ne mea ofa. We will all Ke give tau a lape gift, monu kotoa ai. so we can all receive. Hallelujah. Pea koe tau mua le vaia. Oi mea ofa. And that is the purpose of the gift. O pau ke tau komit tau tol ki eiki. Yes, we must make a commitment. Ange pe ko lea pau lau. Kai ke lau ko la vai pe teu. La vai ha mea. Ka aku au ka kapa atu. Ki he ui ma oni ai otua. As Ki he the Apostle Paul says, Koe tau tangut ko ni tau ilo. Ka pau nai kai e kia. as we sit here, we Kai all ke tau know lava if it e were tau not tole for mea God, lahi he we mo could ui not koe. do many things. Ka pau na i kai e ne toko ni mo ne whakaai If it mo was ne not for ofa. his help, his love, and his support. He i kai ke tau pehen tau tole a koe. Hallelujah. Pea ku i kai koe ofa ia ke o ia ke o mai o tanu. And it is not a love that should be buried. O mai ia ke ne ngauhi ki tau tolu. It has been given to Ke shape tau us mui to tonu ki he eiko si and sukalaisi. nurture us to truly follow I he Jesus loto Christ whakatoho ki lalo. in a heart, with a heart that is Loto truly whakavai humble vai. and meek. Pea moi fully surrender. Yes. Hallelujah. Ange koe whaalea koe a Pitason he mau te pile kai. Ko ha Pitason, I'm surrender. Finished. Koe surrender ia koe tange eiki. Kai toi fie mau e soana ke toi pule ka soana. True surrender. You take control of my whole innermost. I he mo ui loto, mo ui whakatu asina mo mea koto ape. Hallelujah. I am not perfect. Yeah. Ka pā te o te mou eke ki e whaiwhekau ten taratu lewa. My imperfect. Hallelujah. But my imperfect make me to strive to be perfect. Amen. Ka kuhanga e he ku ta
e mausia. Pe kua ku vai pai. O ngahi au. Ke malohi muhahawa e ofaio. The position where I am now, I am not perfect. Ka koe winga koe ku ilo. Na ilo pehe o tua, I'm not perfect. Hallelujah. I am weak. Sometimes I feel giving up. Kana ne ilo kotoa peheia. Yes. Hallelujah. Kana ke God yongo knows this. pehe no leo And ene. yet his voice still spoke. Koe me ai au koko mai ka te tata. That is what happens unto us. Katoa pehe. Everything. Tau nofo whakau kau. We are not worthy. Yeah. Oh, Kai tau ia mau e ke maelakanga. yes. Kai ke tau au ke mau e me a We're not koni. worthy to receive the title, Lord God. But or because receive of what we his have. love, Ka ko inga pe ko ene ofa. he let go of everything of yours. Kanehanga replace maya sisu hono a lot of Hallelujah, peta. Jesus. Ke hau ia kia te koe. That his son, one and only son, Ke Jesus ke Christ, will come, ngauhi ia. Koe into our mea lives. ofa hei And kai that te we ke would toi lava ko tua. cherish him as a treasure. And a Koe gift. ofa ia ai o tua. That is the love of God. Kai ke lava ko li aki. You cannot forsake him. Pete ke si aki hono si asimo ne ngā Or ue. leave him behind. Yes. Ko hinga ko ho ilo. Because you know, Nai kai ke uha wau ke ngā ue. Moni, I did not come to work Kana for any ha man. wau ko ngā ue. Hallelujah. Ai ofa ko ia ai Yes. o tua. But I came to work for the love O of kune God, fuaki tai totongi mai. which he has given freely. Kai ha whaka osio ki wholofola. If there is any finishing or Tuko e conclusion, sione tolu tahao no. let John 3:16 Kene hanga o teke ki tau tolu Father's house. be what pushes us Ke tau tuu malohi pe tau to loto stand toa. strong and be of strong heart. Tau fie kaia ki hene Yes, wholofola. that we would be hungry for his word. O te tau nofo pehenge e si. Do not Ka live, tau ununu atu ki he loloto. but let us move Ke tau into the deep, mau e monu. that we would receive the favor Pea mo e tapu aku. and the blessing O e tau ilo e ofa ko ia. when we truly know that love. No one loves you like Mo- Christ loves you. Tau os famon pe tau tolkia. And we know it, Pea ko pau ia ke tau whakaha ia. therefore we need to reveal it through It's our not lives. to know the love in our head. O ikai ke Ke tau tau ilo ilo pe whakatapa. he tau whakakau-kau. Ka ku kehe mea i o tau loto. But there is Kua something pau different in ia our ke hearts. alu whakataha mea. They uhe. must go together. Our Alu mind hifo and ia our ki o tau hearts. loto. Pea ni Yes. hanga lewa we i e potu ko tā pe i o tau And it sino. will move every part in Ke our tau being whai ha mea. to do something. Ke tau whiohi mā oni Yes, hoi. to come into true fellowship. Kau with kia tai Christ. mukai ke tau lava tau tolu. Ke tau tae lau e ne wholofola. It should come to a time Oku when hoko e ne wholofola ana ia koe we are kakano not ia he able tau to go mo. without reading His Word, that it will Ko become ilo kau ka tae lau e flesh unto wholofola us. kau alu. Koe ki pā mai peha mea ita. Ki pā mai peha mea. true. Uhinga. Ki pā mai e he. Ka taimi o ku te nofo he But when wholofola. we stay in the Word of O ko God, whāwahe ake he compassion. Ko te nofo ko e whakalau lau loto. when we meditate on the Word of God, Wai polo kalama o kau he TV. there's a program that comes on the television. O tala mai, do you want to live forever? Pea koe ku pick up e ki client mai ea. When I Do pick you up my watch clients, this program? O sa ia he home and away. Pea koe ospe home and away pea hoko mai. Koe talang lewa ki ai. I told my client, So with my faith, no man can give you forever. hallelujah. Mea ko tā peo whakakau-kau i he tangata pe te nau pehe e forever. Te kai ose a tau e nima, kua ose forever. Pehe te whakalele e businessi,
Or I Ma could umea set a e business kuhamo e and I'll kuhamo. make this and Te kai that. kia tau hango fulu. Not even 10 Finito e years. business. Finished. Nothing can make, men can make forever. Well, talang never keep crying. My belief that forever is come from God. Hallelujah. My life in this world, it's only temporarily. Yes. Hallelujah. Whakatai mi pe tau mo ui. Yes. But if you live in this world with the everlasting, Hallelujah. koi ku angaya, ku Praise pauia. Jesus. Koi uhinga ia talamai, There hei is a kai reason teke why. auha, ka ke mau e mo ui tae ngata. You should not perish, but have That eternal life life. is forever. Amen. Whihai ne millionaire o ku kei tanu pe. How many millionaires have we still buried? O ku ia e millionaire ku mali ene nima pe ono. Te ki ai pe ke fie mali e kakano. Hallelujah. He got a lot of money. He can choose who to marry and not to marry. Yes. Ka koe eiki ko sisu kalaisi. But in the Lord Koe ne Jesus mea Christ, ofa is His gift forever. is forever. Hallelujah. Koe mo ui tae ngata. Koe Eternal mea life ofa ia ai otua. is the gift of God. Nothing we can do about it. Yes. Ko de ase afio i o tau nai whanau i. He knows Pea the ne day we afio were e aho born tau and the matea. day we will pass. Tarange crying, my forever, I'm waiting for it. Tamaya, oh, is there a life after this life? I said, let me tell you, Sue, yes, I promise to you 100%. The Hallelujah. answer is only accept Jesus Christ to your life. Hallelujah. He is your Savior. He died for the world. Koe ku ngawe na testimony ki aia. Sista hene ngawe whakanesi. My life before, as Sister E ne tok Stephanie whetau shared, laki moi mate. as she met death. My job in nursing home, I love to whisper in the ear of those people who nearly died. Oku ilo ia au I Maryland. He ngawe po uri. Kaya hataha. Bako vai o te mate. I There go were the every elderly hour preparing and I to die. hold hand and I whisper Jesus in this life. Ko aku au ngā pe ia. That is I have my only never use. scared. He koe mea nai omhe otua. Ko talangi. Koe ku fuafua teke mate. Koe o mai me foloi o lunga o hifo ki lalo. O ave ke fu loki mui koe laundry. It's all dark. I am never scared of the dead. Nā ku lau koe whainga maari. E ngā we he nursing home. Ilo he kautonga na mau ngā we. Many Tongans would know. Nau wha te teki. Nau wha airi fia ke si They would ngahi e become mate. To look Wau after ia those who ko have ha. passed. Ngahi pea ai o whakalelei e fōtunga. Pea whakatokoto whakalelei. Pea si kumi mai hono te unga lelei taha whakatui. Pea o mai moe peke o wha o ki ai pea o hifo ki lalo ave ke loku mai te o tal. Ko o si whai ho whatongia. Hallelujah. Ko e mea pea o ku tuku he otua. Ai All that telinga. God has put. Ke whanongo pe ke hono leo. Hallelujah. And you and I have God Easter. Ko sione tolu taha ono ia. Praise you, Jesus. He nai ofa pe he ai otu aki ma. Yes, John 3:16. For God so Nā loved ne the world fuaki hono alo that to. He gave His Ko one. ia ko tā pe e tui pi ki tai. That whoever believes in Him Ke oua nā auha. should not perish, Ka ne mau e mo ui tai. have eternal life. Ko e tā ngata ia o tau whi mau. That is the eternity we seek, O kui kai ko e tā ngata i mama. not eternity on Ka ko e earth, tā ngata. I he api kua teu but teu hea. eternity in that place, in the home. E tamai ho mau whakamalo kia te koe. Ko ngā pe ko e fiaf ko e moho wholawhola.
Koe whala koe fufu unga mo ui ki o maulau maali. O ku ne hanga whakamahino pia ne hanga whalahi mai. Ai urunganga fisi mua o e otua. O maulawe mo nua ai ko ofa. Ko ofa ia o ku ne whakamo ui pia ne whakahawhi anga hala. Toko lahi. Lawe ai ki mautolu e whiafiko e. Mau whakamalo kia te koe eki. Hokei ome whainga maalia kia te mautolu i he whata saus. Ke mau ngau e whakataha. Ke mau whea o whani. Ke mau hoko ki mautolu koe mea ngau e kuhanam kakala ki e otua. I he anga e mau whakawhea ngai. I he mau nofo i he whamili lahia e otua. Kai tau te fito ki e mau wheohi mo koe eki. Ngahi o mau siasini eki. Ngahi e whāta saus ke hoko ho loto ngā. Koe mea ia ke mau unga ki ai. Ke mau whalala ki ai ki a te koe eki. Koe ia tene hanga o whakaliliu ki mau tolu. Ke mau ilo e hau ai otua. Mo ene ofa ki a te mau tolu. Eki ku ke awhio mai. Ngahi mea kata pe o mau lotu mo o hake ki he otua. O ku mau tui mo whalala. Koe otua mo ui. Pea koe otua tali lotu. Pea koe otua iau taimi tonu pe he mea kata pe. Kai ai ha wheha laki a pe wheliu aki. O mau fia ia eke mau whamaloho toi whakamanatu mai. He kosi pēli nai hau mei he kamata ngau ke iau mai ki o mau tau tangata. Ai mea ofa fis mu ai otua. Nā ke fuaki ho le leitaha. Koe uhi ngā pe ko mamani. Eiki mau whakamalo o kuke awhiohi. Mei he whaiwhekau o au ke sisita. Me mipa o i whātai sausi e whiafko en. Aki nau tōlo kui kai ke mau kau whakataha. O nau mea mai he o pe. O ku kei mā lohi pe o whako ia. Ke ala atu kia te nau tōlo. Whakakakato e mau tae kakato. Whakawhie maari e iho mau loto hoha a. Pea ke whakanonga ki mau tōlo. Aki ai o whako ia eki. O mau tui pea mau talitali lelei ki ai. Ake kotoa ho mau loto mo mau mo ui. Ke whakafoki pe ki a te koe ai whakamalo. I he huafa pe o sisu kalaisko alo. Kako mau whakamo ui. Amen. O paspasi malo. Neongo ai pepe koe ha. Neo. Eki ke whaiho whinangalo. Lord, have your will in our lives Whaiho maroto. and not what we choose. Whakatape olita. The altar is available to you. Koe olita ia oe otua. It is the altar of God, Pea kune awhio i mea kotoa pe. and He knows all things. Tau haku pe o talage eki ko Let's awe. come and say, Lord, I'm here. Mea ngā awe aki au he kuonga Use me, whakaosko Lord, ini. in these last days, Ke whakaha iho o that I wha. would show your love O wope pea lahi. that is Ke great lave kotoa aia mamai. and is sufficient for all the Ore world. ke tau tā mea. Osi pe niti tau lotu tuku me ba. Kokoe si hova, kohoku mo ui ana. Amen. Kokoe ai langa, Whawheta eki. kohoku whakamo. Kokoe ai langa,
sohia seremaya. Na ke opi ko mau whakano tanahi e pompong ko e ni. Ope he e siova ko eku o wha o ku taengata. Ko ia i sireni whanongo mai. Father, child, whanongo mai koe. Whana ia siova. Ko eku o wha o ku taengata. Pea ko eku o wha mo mofu au. O ko omi ai ki mo dolo whatataha mai. Ke mo hoko koe ngā ue ma o hoko kore anga. E kirene tāpua ki e nau dolo ko toa peo ki o nau. Haki o orita. Aui he loto ku hanga maali e kia te koe. Aui loto ku ne ilo pau. Ko hai hono otua. Oku ia te koe e mau whalala. Pea moi mau whakatetua, moi mau amanak lelei. Mau fia ko toa pe ia eiki. Ke mau whakafoki pe ke a au e langlangi. I he ahoni o au ki he taingata. I he mau hua tukitua. We walk with your words, oh God. Ia pe kina mai ki mau tol hono ko toa pe. I ho hua wha pe sisu ka ko mau wha mo ui. Amen. Amen. Pea koe kelesi ai eiki, o whalahi ai otua, moe wheohi ho lau maali e maa oni, ke nofo ia te mautolun, hono kotoa pe o ana ahiri, kai whai pe o lau i kuonga, pea tai ngata. Amen. Jesus is alive. Jesus is alive in my heart. Jesus is alive in my
mai hat au kai pola, eh?